ingqayizivela inkosi oshuni madlala phasa abantu ba-Afrika nematsibana imali eshe liwele khwazo yabo njengoba ngiphila ngifuna imali ngondla abantu abami njengoba ngiphila ngifuna imali ngondla abantu abami abelungu abakhulu basitshela ngephesenti abelungu abakhulu basitshela ngephesenti mina ngifuna imali hayi iphesenti 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 ngiyasebenza imali ayikho ngiyasebenza imali ayikho mina ngifuna imali hayi iphesenti mina ngifuna imali hayi iphesenti njengoba ngiphila ngifuna imali ngondla abantu abami abelungu abakhulu basitshela ngephesenti abelungu abakhulu basitshela ngephesenti mina ngifuna imali hayi iphesenti imali iphesenti